yanjura cyo tutambike. yanjura n'imwe. Tulantekaniza ekirerezi Hakitara TV. Maura Julius Kyomwendo musajja muliso mwe haba moli. Nyina na MC Bad Dogo. Omukwonga. So mugamba muta ona hali mukali sabite bayireta ebintu bibarubatire bita abalimi akajura kakutonya tonyaho ga by the way. Timanya abantu bakulima bati bakulima bayita akajurako these days Omulimi ntakwendera. Abanti Boire bona itaka bagambali banijojera. Ndi kujojera bayita timanyira obenjure ehindukire byenyini obe kubadupa. Arokuba itaka nitukyali mu kiyanda. Etaka hindukire kimbi yenyini eri mu kubadupa budupa. Bayite kusane hindukire akuba birobe ne bintu embero. Zone zikahinduka. Zikahindukira kimwe. Usanga ebintu ngero bayino binira bitakiyali. Ebintu bikahinduka so bayito kandi bihindwire nti nabwe ebikorwa byayitunka abantu. Bantu bakutema mune emiti. Emiti kandi ati bakusisa mune emiti aro alimba irege side zoko nanka masindoko kijunjubwa. Abantu batemere mune emiti kandi bakutema emiti nti kunanka kandi kendo uraotemere emiti okyolo byale tibakubyare usanga kyone ali ekirerezi kyona flat nugamba kimanyire myaka ende 5 mu maiso ja kusanga emiti abantu bagitemere mune kende so tikiri kirungi bakutema emiti kunanka koki amakara koki amakara. And of course I think that's why the government erugireyo na projects ezimunka za gas ezo okulaga atinka Starbex government ka contract kutunda nanka gas akasente akatito government kulengo ku discouraging abantu kutema amakara mu miti nti koki amakara kwa bako kutema emiti. You understand oiro kandi ne bintu ebindi bino ate abantu batinda kuchumbisa amasanyarazi umarizo ne iba amasanyarazi bagagenda muno hati amasanzi gagenda muno niwo gacumbi so bino niragaragenda arono mano ndi unyagambiro kinyamugamba bakote otagura yakananka nkaka gasa katito mwa nye gasi ngitina ijja kuulika enyokye ati bulibona abagi nanti nibe bokya kionka iyo no gitina abantu bayikaba gitine oborosanga omuntu yayokezo baitu bayingaha accident zibaho in fact ne sigiri naye kusha kuokya okushaka no chumbe sigira nekora nekuokya yitokoraga abantu bahira na makara nyoke okushaka ngamba ngo amazi gabokya na makara gakushaka kubokya Julius ola kushaka kote ikara niri muri kamoki iyo kubano likwata kubano manyati yikushigikira accident zibahona hata abantu bakusobera arona agamba arondi high excuse yagamba ebyokulya bya gas tibinura bita kiwa gadi hoteli zamani zagenda mukulya ebyokulya eziri ebintu babichumbisa gas so just mentality ya abantu ati no cheteka hati nyowe nyonyina mama wangu kumurora nkarwana muno kumuya hanku baitu na hati nkwenda kugambira na shazi naenda kuchumbisha enko kandi tolisako zimuya nkaba abantu bejja irabo hati nkamugamba baitu ate sigiri abako sigiri yaro chubso obuntu butito nko omukubi biki naje mami waitu ayende enku bamukolera nebyoto biri byenyini kandi enku no renku ziri expensive by the way enku sazinu ziri expensive kandi no kuzoka tizikuzoka kyonga wonezo na komisa biro binti tizizoka in fact osakusanga amakara nigazoka na muno kusinga enku okimanyire abakubasanga na amakara maybe gali na laisi no kusinga enku so just mentality ya abantu twina kuhindura but ebe bitandikire tutugire nti hansonga tuleke kutema mune emiti tugitemere muno kandi wasanga ngono butonde bwaitu ijweri nkaba Bugoma abantu batemere kibira kya Bugoma ati Julius tokurora maiso ha hakiri hemi ta mundo moroli kiererezi ekibire kyabaire kyamani kibire kya Bugoma bakakitema atema kyo na tatamu kingi kandi busayi kinte kikunduma aronka ba some people abaina mu office kikubo ko biki niyo bakupangisa ekibire kyabantu abantu
kandi naganti iwo limira hano yikazi limira niba kipangisa ne bafune sende kyongo bwire ne buhika ne bakolekya ngu ekibira bakitemamo imulinga orede ne nyorede abakole bakigaba abantu bakirime mumanye bicyoli you can imagine abantu abali boje twina abantu ababembezi abali just very selfish okay bali just selfish au kupangisa umuntu ekibira ono ofuna bo busente bwawo nko omuntu kyonka kandi okufereza abantu itwena bahamu you understand so tikiri kirungi kandi ataro nekintu ekindi mise kyamponirize ijwere kinyakengere mise obukama bwa bunyoro bukapangisa Hoima Sugar ekibire kyabugomekyo bakagamba square miles oba abiri na ibiri square miles kumara emyaka 9 nibalimira mebikaijo mali kandi ekishoke kibalimira mu bikaje kiba kigenze nibalimira mu bika emyaka 9 eri wide maisha nabaharaba aho Julius nabaharaba but anyway ati of course bakaba inexes bahire Hoima Sugar ihira abantu emirimo Hoima Sugar ikozire engudo za abantu manya bati engudo za abantu ikozire ewe Norwanye ni yarukozere hate sente zibabahire oba bazibaha buri mwaka oba baziba murundi gum zigenda nkazikora hakiri zikole emirimo yo bukama tugirole ngo oba zikozere sente zikora kezibabahire bane ikintu cyamani tokirora waje nyobukama bwaitu nabo wewe bara bondi bazombekeremo kisagateke eke kisagati kigiye government ni yake kandi basirikane nimba bakyombekere UPDF hati zikagenda nka obukama babunyuru bukapangisa Hoima Sugar ekibira 22 square 22 bazita square kilometers square miles 22 kumale myaka 9 bado manyo bingi bo sente balimire muki and this ati contract inkazi ndendagano ngazi nabantu babulikete bazikenga ati ogenda kurura muhinda kuteme ekibira akoraki ntamanye ekibira bakakimuwa nyene mukungana so ati mutamanye hali bikuruga baitu na abantu abali abantu buntu individuals abo ko ina office obo ina kataito ko ina mu district ya Kikubaho no pangise kibira abantu balime bicyoli mabalime nibatema yarasana so ebintu activities zeze azomuntu nize zisisire obuhangwa bwa kandi nabantu bakwenda kubane bafuna akasente bakole bati hakubo ko sanga ali abalimi nabo niho nibafunira mu kulima Baidho ka obundi batayina itaka no abantu abebembezi baita abantu bandizo batabe basiru batayina obundi itaka no itaka liroho ndilinka abebembezi baita babandizo kubashinga libairo oti bandi baide ni batema obundi bibiro obundi side za nankoko side za omanye Julius ekikulete okwesanga biro binu ngo omuntu omu aine hikanka 10 na gambere itaka lyona lyange okesanga ngo bundi itaka elyo likabalira abantu baingi obundi yaliba yakoraki yalitwara no esanga nikiretereza abantu obundi bakababinga akiaro bagendo okwe government kaleti ti yabayambekira ekyamani kuba planning obundi ate abantu banu bababingirano bagende batandikirano sanga ngo obundi bakasenguka bagamba bakafuruka hati baina kupangisa itaka no sanga obundi kandi ojjo kigendere bire bikira osanga abantu bana abafurukire nibo sanga nibo kya makarakaro ko mbyaro no sanga obundi ni bali malima ni bapakasa ni bali mu mberegyo no sanga obundi nike kikuletereza no badogo hamata kagona garo hano bunyoro male ekibira kya bugoma kyonka nike kiro hati Julius nkole kingu tituina mataka bakugamba hano Janet Museveni hano kwa shirana ainaho hikazi egyo propaganda tinkwenda tugireta no propaganda ekyo busa kimanyire oyiwo kimanyire Janet Museveni bamuhabuli kampuni yone ya amani hano buli kampuni yone ya amani iwo hada kugamba that is propaganda nyoti nyenda kurubata propaganda iyo kimaya abantu bagamba tugeze ati alinki ya Janet Museveni buli business yona ya Janet Museveni hati kankugambira de kambagambira abantu nye kintu kino bakagamba link ya Janet Museveni de kankugambira kintu kino biro bino ekintu omuntu bwaba naenda kwiba ateka ikibozibozi kule kyante kintu kyakora kya first family niko abantu batamugenda omuno
okengere n'abantu abenda kuiba mataka side z'okwo bateeke ekibozi nguli itaka lya Muhoozi amataka gatagabo bateeke ekibozi nguli itaka lya Muhoozi nateeke ekibozi bamafiyazi batalina mu gavumenti bati nibateeke ekibozi nkeke kibozi ati nikyo nkolekeze ngo abantu okwesanga obwire obumwe tibalina naho kulimira eitaka tulina yesi bati okwesanga eitaka tulina omuntu naaba ne itaka nanka ikazi 10 naba ne ikazi 2 no isanga liri omuntu kandi nakwolekya ngo itaka eryo lyayo obundi yalinyagire bunyaga n'amataka baganyagaga bati nyo point yange mbayini nkugambira kibaino gamanti Janet Museveni oko first lady ina itaka nyakireke hata okurura kafemera nene dani asakuleta one kibozi tugeza baba makaba mafiyani benda kudojinga emisoro bikinaga kafemera no ya Muhoozi ati boteka ikibozi nkekyo so ateki ntekyo abantu bakikozesa muno niwo gura kampuni ya Museveni kampuni ya Muhoozi kampuni ya Janet kampuni batu boba ara oninga bara isare musale boba ara oninga ensi yona so sometimes ebindi bibabiki hati abantu abakupangisise eitaka ekibira kyabugoma bantu baitu hanu nabanyoro Acho kitufu nkimanyi banyoro baitu bahanu benyine kandi abalo mu office oko nibe fora no kwefora bali just baina itima nibe kweyendeza kweyendeza bonkana bonka tendeza na kensi yabo ihangali yabo kwenda abantu babo kufunamu hati halo baire no gamba ngwe abantu itakati balini baddogo kankugambire abebembezi baita abantu bandizeho baine ensonga habwa kibagambire nti kinu kibira mubunyoro twine bibire twina budongo na bugoma baine ensonga bakibagambire binu bibira okengere hati nukokuru das iyo saa ura na saa zino okuhule kitutu ekyo iwe baramu myaka 2 myaka 3 maiso tujja kuba tujja kuba kubi muno okenga nikoko abo kubango obutonde buona tibukyaro hata abebembezi baitu sometimes tibarora haraira nkoleke hoima system okurora ha street ya Ebabutiaba road ha street halali St Jude hakibira kyabo nanka akisai kyaboma okurora emiti ege kabyarwa omukama duhaga no yabeire emitege baitu okimanyire even up to now muhoima city niye genki emitege turore ya amani ero niyo tugira hata abebembezi baitu ababayireho babyayirira tosa ngo bali kujukiriraho ibabyayire tosagiro oiro eno ibatira tere muno munanka mihande no yana yo nko mbwikire nayo mwebembezo na kuteka ekintu ekibali kujukiriraho nkabaire lidawa abantu emitege wanurabaho usanga akabeho ego usanga nabantu bayikalirireho aro akabeho abantu bayikaliraho murubuga ngero rasteza abajungo sanga baine bichokali bagena ne bayinamirira ni baba na family zabo no ikaraho okengere hati itwe abembezi baito okujja mu office kuliya bulya twenda kyamani kyokora mukuikaroko kwesogoba timwina na mugaso okengere busoki amani kuiba buibe bintu byaitu so hati ebintu nkebe sometimes naitwe osagama tetutu nyingi omusana gukwaka muno baitu hatu mukama waitu kabumba kyala atamusasi atakuru kabumba buli na kyaina rutege na kyaina amani yale tagentekaniza ezomugaso mu akabalesera entekaniza n'agamba omuntu bwakufa mukikaro kyokunanka ebimuli teka ebimuli ateke emiti bagibyale baita emiti egyo abebembezi tubombokama kakuyegejo mu gihondekera ngwe emiti n'abantu bagibyara kandi biro bino mpulire manya bagamba gabakole bata nemiti bakusana bagirugiroho okengere kandi kikaba kitekerezo kirungi kwajezo kunyabaire mbakagamba bakole bataho emiti yenyine eitwatwaraga baina kumara bagibyale tebagifosange yo baginaga Chuka kandi baidogo ekintu kirungi omuntu bako bafuira tuferira omuntu aruka tutunge mu emiti iyo kimanyire irabuli abayise baitu bubazaraga omwana omusomojo bamubyaliraga omuti omutomo
iwe kigendere muno omaka geira usanga entoma eri nyingi entoma ziri oiro gamba nti biro bino batunze proti bagite matema kyonka buli niko kyakabaye wasanga omutoma eyo sakusanga naye bakuzaire bakusimbira bakubyalira omutoma okengere kiri just arebinti bakoraga bati nibirindo obuhangwa nosanga season eri etebama season kandi takuhinduka no bale myezi ngumu kwa kabiri kubamo musana nugujja kuba musana baitu hatitwe twagala twayeho rugezigezi ebintu ebyo bindi twabireka hati biro bino munju sebo otayinamu AC otayinamu fano sana butagika oli munzine enjuzi ze mitwaro yanyuma 5 musanju manya 10 otayinamu AC otayinamu fani basanga no isana kurugamo kyoka kandi nititwe nka twerete ireki twerete ibintu nkebyo so abebembezi baitu tulengeho it is not too late tulengeho kukumakuma abantu baitu kubateeka mu enteekaniza nkeze zo kubyala emiti kuba discouraginga kutema emiti bo kutema omuti gumu byala 5 okengere muteekeho nebibonerezo bokusanga omuntu atemera omuti n'abembezi baitu abali selfish abakoyendeza nywenka abakini muhereze ekibira kyaitu kya Bugoma mazima ko niba kitema nikiwaho kandi kumanya ekisinga kunduma mbayembe abembezi baitu bano Julius osanga ebintu ebandi baire ne bakolera abantu abantu bakalema no kwikarani baba mare emirembe kora kino osanga nibibalema kyonko bwabaira atakesimbiro no osanga n'obundi nawo nabirora oba kiba kizibuki hati bwire bunu twine kizibuki okusanga jame kwasire mu town kyonka busomo ebembezo nyakaro ze na rugaye na baza nsonge egyo bwire bunu tukwetaga ebitara mu town wano Julius kandi emotoka zikoyongera bukeire bwizire iyo kimanyire kutanka saha muwenda emotoka zikoyongera bukeire bwizire buli kiro niko boka kusiba nibatomerana ziko jamu nefoka jamu kyonka busaya karugire gamba wewe town nene kuzire ngo emihande emu tuina kubane tugiteka hoki amataroba abananka ba traffic abakuragiriza ebiruka ebi ata ogenzire harayira ijwere twabaire tukabanturuga Kampala twaika around about ya Kinobia tukagamba ki around about ya Kinobia ejumali ekijuki akarema kuteka ekintu kyona ekikole kyantu omuntu atayire ngo atayire mbunyoro atayire muhoima bogenda fort ogenda akaround about ka hali no wetera ekisani antale yabwe bogenda Mbarara ogenda no sanga hala kantu kabuke bakozera ro hente nati manyali Mbarara kiki kyole kyantu omuntu ayikire hoyima barajja kweteza ekisani oiro biro binundura nibeteze ananka kisaye hali stadium hadeke nicho kyole kyango izire mbunyo batiriya izire hoyima kikutwara kikurabyaho budget akasente bakatera ekindi kikole kyango okire mu town ya hoyima hoyima sitengi I think guru bagira etahanjojo bagira ki nabaine kinde kibate hawo osanga town zona zinaka uniqueness akanta kakole kyanta awe ondi hano tukaba twina nesai twarolera ugo bwire mu town ukerere mu town abana obwire obundi toya sa yo mwenge yabanyu mwenge itwasingire miso kimaisa igi abantu barolera ugo bwire bakagisitunda mu scrap nyonga ninalinya uli bagitunzire mu scrap kande kabamuna babloka ba hano na ba meya bamu abaito obusumi bakaba Maxwell Kaboyo then Kaboyo yarugire uti nibo hayizire akaija Francis atugonza omwebero Francis atugonza nibo hayija Mary Mugasa kyonkali mo babaire mo abagitunzire bagitunda mu town endo abukwa nyo kutandika kenga ho imana meya nka katandika kengera habwa Maxwell Kaboyo hayija Francis atugonze FDC I think ogwe kisanja malaka kimaraho sana atakimazira arakafu yakabairo ha akabakavu yo kaindi nubo hayija Mugasa then Kaboyo then atwina Mugasa saigi atagisange mali Mugasa kagisanga ako akagisanga tino yatarisi tino hayizire abokai saigi kagenda hayizire project ya youth meet niko kyakabarengu ego ndibakorengu kyongeka bamba bloka nabantu abamu bagitwaro ku town nemba atali scrap bagiguze town
Ate niho kurolera ngo hoi mayaitu hoi masiteni tukaine bizibu bingi byabakulembeza abamu oba bayine itima oba bayina kizibu Julius ntagambire itima muntu kyakusakurura nke kinte kyomugaso nkeke kinte kirungi ekikurakuranize town yaitoka kikwatoka kya mu town ati for example kajozo twali ntuija twarore kinte kyo kiturumire muno oboge na mbibuge bindi okayika mu stezini okusanga ngo ambarara bainaoki kijukizo kyabu kiente nkikyo baita ati hoima kiki kolekyo tahire mu hoima baina kuteka monument actually nyoka tutasikinge Isingoma Edward abakomera ajja kutandika taamu ye mu May why tumeyo mu hyaka Isingoma Edward emyaka 5 tukolere yekinte kitwa kwijukiraho ite tulina options at least around about ya Kinubi ya na sora Kinubi take how at least ekibumbe kyo ekya Kabalega waitu habokuba Kabalega at least ari unifying factor nkano bunyo niba manyango atwikire niye nu bunyoro twikire mu in fact nayo boba munyoro ukagenda nkoko gamba ndi mujukuru wa Kabalega hati naite batere kintu kale ati sibade bayingi abakusaka kutunga ekibumbe ekyo abakusaka designing bakakikora why tumeyo muhyaka kale kyo bukira kiri too expensive tulobingire mu Airtel mu MTN batukolereyo kala akantu akake yambisege nkokuranga kale nkobokurura 40 Airtel ekateke kintu kyabo barangiro baitu kibeautifying out ne town tukandi tiki nakyo tikikora nakyo kale katugambe kale sente maybe zero ho lobinga yakantu okengere so round about it ati sazino abairo ekinanga kya president bakiro kibaini kibuliza hao ati sazino kirugiro kyongato kururaho nayo na kimu ungwa hali suppose kuba ikintu kyamani nakuba ikintu nayiwe abantu nibajani beterera ebisani nibamanyangwe kanda timeya Isingoma okurora abekulembeza abamu abagezi bandi batutereiro nemiti yabebembeze omunankom nibateka mu emiti aduga nobuti obuchogamu nibwetorora nabamugaki aho kuikali takusa kuikara mbai tuno cyagoteza mebisani kandi hati Isingoma ono meya mbai nikugamba okura Isingoma ono meya hato no meya ajja kuba historical muno habukuba itamuyi no ima tujja kubungisa na Afcon webale muno hato inakora muno town Afcon harera izira 2027 hara akantu yeyonga iriho buyonjo tukubanja bingi abantu baborogera kidateko oba uliya oborogera the street ngwe bintu babitu wayire baborogere abamumpolire ne batanga kwijukira nabarusaka nabagamba kwaha town bwe banejane enkurakurana ije town bwe banehinduka narone enkurakurana ezinde zikora abamu bakifunamu abamu bakoraki tibakifunamu ati gamba nanka Kampala sazi nekwera ite and by the way manyiro haya lesere nabakaba bingi ebichoke ebimu hantati business center hagati mu Kampala in fact kimayina jamu tebairege nyingi mune hala abantu babaire nibakora nibatembere bi batembea mishabona tibalimba in fact nibo kigendera manyo haya lesere idea yemiti ekuzoka kurungi mu town yawo bakabyarira kime imiti obayinuraki baitu buli abanaka abatembali babira street bayinobiro misa obayirota kubirura nangere bayembekere ne mikuregi yona okurora ngo batebyombeko okabira umusajja dole imiti yegimisa dora no bunyansi tokurwa ni hanyirira hata nona abayira hari abatembeyo na ijura inawo obwo busuma ijuka narona babiri ne batembeya baru nabasuma nibebuliza ati naite ebintu nibyo tukwenda ati emiti dora mulinge ati tera makasani myaka ingabura ayi kuzirete okuyakora town ne kora nayo nenyuma obunyansi mbo omuntu nasana kuikara hawo kandi nabo town ebintu byona bayina kubani babikora baitu na maintenance kuru muno maintenance bagimaintaininga ataro hali naho imano bakababya iro bunyansi nyasamo yawo nyarwagani babusensera amaizi
baka bibi nanka hano bakabyaraho nkaha babibyaraga mu nanka mu ngudo mu ngudo zino ari basasa no nanka hano na harosanga kali kawanuwe hagati yaho no kunyuka batekaho ga batu biro bintu babidomerera batu babiro bintu bikagenda ngasanga byo nabyo mayomere biro bintu babidomerera bya tukuteke wamwe nsimbi Arafat rolling chicken bakono ende enkoko first class enkoko enungi kunura kurungi kandi by the way nyakanya kugambaga Arafat bataha bayonjo bojo badi dogu kankugambire kino obuyonjo kikuru muno halinyo abantu bakutuhe byokulya kiba kikuru muno otherwise abantu uwisanga abantu buli ntakugambe aro halinya lyagati ngafurukayo okusanga mondo pero karugo kandi wayenda yoga antaka bandi hayi pero kusanga kiki kusavinga kijoire ebisikati byona biragwire biki batu nkabankugambire ira okabo bendeze muno era wewe chonkati kweharanke ebyo tugenda mu Arafat bayonjo muno bokusanga bujja bakusavinga bali very smart nogena noli akakoko kawo ne chipsi nuhurangu kwerolire kintu nayiwe kikunyumire so aina ebyo kunywa bingi aina amaizi aina juice ainaho ebyo kulya nka chapati bokuba chipsi ainaho amandazi ainaho bokuba ali mu kukolera nkeko ya kurungi esumbusa zini bokuba oli nakukolera nkeko ya kurungi no kyalinzire na kwayiga kasoda no lindira uganda kwenda kunywa kasoda no nywa hoga pora no linda gabura ati nanka oda yawe bwerahika so Arafat rolling chicken batere namba isimbo kwa noenda kubakolere delivery hona hali okali Arafa musanga namba yesimu 0 28 akinana naina atanu na mwenda oja kuboina Arafat rolling chicken atuina aba wellness beauty center atiba na ba wellness beauty center baine byokwehunda byona ebyabakazi ebyabakazi byona bokono ndo mukazi ebintu ebikukora okurungi ebikunyiriza kurungi bikusangwa omba ordinance ebintu byona bikutaga bya makeup manya lip balm lipstick manya foundation lip gloss arono bunanka buno bukrimbo obunanka engaro obuheheze engaro abana bwisiki obuntu nkobu sajjaleke kwatu ngaro no isana kwasire kiyo akaika kagamba we mukazi ono kiki yakwasi akakura mu family kandi nekintu ekindi abakazi tukwenda kubaterera abasajja banyumwege kubakoleho massage webale mu massage oils ziriyo kunumba wellness beauty center zona ziriyo so obuhoho boya kurungi otagena mu musajja wona no boya ongero ikaire mu kichumbiro no chumba wona obutunguru okununka manya hata bana abasajja ni mubabule mingati bakutwarwa abaside chicks chonko kugaruka umusajja garuka muko kununka obutunguru kandi Julius obuntu obona bwire buno omushikino enda kufunamu omubiri gwa gukole kigutekese bube sawa so genda mba wellness beauty center bakusangibwa enyuma ya finka kikube basatera namba isimu 078255858 orundi 07824 2 nako ojja kuboina ba wellness beauty center tuinaho hatinywe abenda wines abenda kuinama inamira obuchweko butali congested muno tuina ba SK Wines and Liquor Store bano bakusangibwa street egitinete ba ya pasero opposite ali na vika yabayiro nini na vika ali yabayiro dibo ba aba SK Wines and Liquor Store ndamukizo munywani wange Michael kuramukizeho director bamweta Michael Mukula Michael Mukula omuvugi wenyonyi baitu kandi wata mugufu so hati SK Wines no how tuli tukesere home of premium and luxury wines and spirits ndasanga namba isimu 0 asatu na msanju anana mwenda 0 rundi 0 msanju mwenda 0 mwenda asatu na 5 kinkaga na 8 kandi buli kika kya wine kandi arobo okusanga obwana obwisiki
by Julius kandi abagayiga savinga wine zo buboyin kandi abagayiga niho abo bazigire abagayiga tukubasanga sanga ijure motoka kandi na parking yard ro ijukage main ro parking atandi charge na bayira hawa bakomerwemo abagayiga no kusanga ni banywera hawo bibayo kwenda sanga basajja ba class nanya abashiki ba class abo kuba no yenda kwetega abasajja baro kusanga ba kanso nankatogire mugalama yeah toginanke gitogireke so ni baba ba SK Wines and Spirits ebintu niko bitubiri twala ntekaniza ikiererezi ogakuranga ogakuranga manyire mu town ebidongo tibyalika tukoleire ha drive ya kiegi timanyi byakuranga we aranga ubu nara fereiro abantu bakaba umuntu afeiro nawe nibankola drive ari nyo Julius nyafa mwina kutera drive town ni yona kandi obo omurambo gwange gula motoka ni muterage bidongo ni aroho babayika aroho inywe Julius niwe nokulira abakucura wanje koronge ono za tinkuzihayo tinkuzihayo na wansa sule ajaba ze side yaye tinkuzihayo niko mugambe akuntereranga akuntinisiriza video za itaka zirinziye bakwiba itaka lya abantu kyonkanga akutera kuntinisiriza ziheyo bakusise ibara lyanga yija webazeho azire zaidi aje yebazeho ngozi yeyo iyo le bali bakubaza ebintu ebikubaruma nayiwe ijja webazeho abakyota mugaina nayo ijja webazeho nati niko mugambire aje yebazeho okengere aje yebazeho akumanyira no baira ati obutwenda kolera abantu nimutandira kututinisiriza kandi abantu mukubayiba hitaka mukubafufukuza mukubanyaga so ebintu niko bitubiri hakiererezwa bano tugamba bokubofire tukole tuti okufa kwange mwina kuraba mutera drive obo maiti yange era motoka haro babayikaro aba motokaro abibigere kuno abakutere mizira yo obo niwo kulembera abakwikara ni bacura nyowe inkulembera kyoka nyo promise yango gimanyire nkeraga sanduko ya papa nterage kuha sanduko ya papo baire Julius omuzimu gwange kuzakuboneza kuika mpaka kuika ko nayo okuruga munsi muno enteka nizedu tukikoleire gya kafemerano no tukoleire hoima kafemerano of course kubajukizo just enteka nzaito za kafemerano hano ya kasatu tubana live band every single Wednesday akafemerano hoima tubana live band then kya katano tubana silent disco kya katano silent disco bayabusa hano hoima hano hoime bayabusa wano kyatamu tukwa headset no gano nyimiro kandi tubana channel 3 red blue na green niwo kumanya ogara no hindurana no genda haleno kusikira DJ wo kwetaga baita abana ni batabula muziki tubaya bana bahana bana dikatsi bo ati kikiro kiro kya mukaga twina DJ Wizi mu dance force Saturday to eba dance force so nuko tututiti kandi hati twina by the winter tebere no kwebwa last Friday next Saturday that is 28th mlekali ndo hano to be certain that is 28th akafemerano hano twina tukubantu celebrating emyaka 3 3 years anniversary akafemerano tukuleteire mugonzi wabayingi DJ Magical K okimanyire ogo bwaba mukitweke nanya yakaikuire ndugayi so kafemerano twina 3 years anniversary ya biro kweza 2008 so nabo ensonga ejo tukubatandikira okubayijukiza obirende bukyali ibintu kwitu ko bito byemereire so no tukoleire kiro kino aro cyaranga ngambege Julius tugambe henyama tugyokya kurungi
borajjaga hano talina enjala nekuruma arayangambire Guinness baito gimanyire kurungi Guinness barumye enjala myenge gyara hembo barumye enjala nko yangambire anti ekintu kyone kirimo ekintu kikwataga na mani gekisaija Guinness gira mani gekisaija Julius era wasanga omukazi akunywa Guinness omwehalire kimu abo kuba musakwika mbuyiro obo na isana takuhura feelings zitariyo ziriyo kyonka we ina mani maingi Guinness tebanyangu atata Guinness smooth my smooth hategyo waginyo inakukara bakuli hayi abo kubosa kuraza abanibabawe bite badoge ebikabye mengo bimanyire mali oina mayenka binga bingi kabira manyire Guinness manyire Nairo Club Igo Taska manyire Prisoner bite kyali yege Prisoner eriyo manyire ezo zono kyali mu bia bia iyo gambire geki ate myenge bara tita bataginywa kyali tutusako bikenga kurungi kyonka roho guli komoni bero arebike byagenze nibibula haliyo kibuku kajja kibuku nije senago obusera amata ege bageta nanka amarura atali amarura ereka bakibuku ekabizire mu Nairobi Brewery zomo ne bagitekaga nko mukinanka netera nke kinanka kya nkobokurura kibateka mu lukoze debe biki ebinanka kibuku aliyo amarura aliyo UG aliyo nene kyo kunye kyandumire ekya Arvaro ata Arvaro araka soda kanda kaizire kakusana katyo nabaketa manya soda nungi kakabana kilasi muno kilasi naiwe kakabana ka kilasi kane no baro wabagogi kwashire neno rawo no rota kunywa mwenge na ya sente nyingi baita titwe wewe hatita ngabatanywa wewe mwenge ebe kunye bindi bitulemesa hati nyowunya indaga kunywa nkobu kane bagamba to ina na sente munsawo baita atita bakatumanyira ati nyono burambaza ati nyina sente mali okubo ikire nyonyina ati nyina sente bigoze bya mwenye munyo soda muramo ina kikubachwa nyagale ati hati no bikuwa biroho batati sabutanywa bia baitu kandi hati nyowe kukujja mbaramba nyisire kukora niko kikali so ati ombaire ninkugamba ntare ebintu nayo bintu byogenda noweganye hati inkananka abantu bagamba ngu energy drink sezo zitezo muno omutima hanoko yangambira omuntu kandi ati cyali ndizo kwagenda we nanyozi ntezo omutima babo wake kandi atari nyarezi nkwasa mangigina kuba amaino noga sana akunene kikaijo onkonka nenere umuyembe mubisi mama mangigina na ibikule bikubaho ati nyiko nyabyeganyirire energy drink ebimwe binkora kubi that is the fact so baddo guramuki abantu malire tusho nkuramuki onyo nabekere ni mutuondera ntekaniza yeiteno mwebale muno kira muno abantu abalaheru mwikara muno abantu bakadama abochali Julius batufollowinga muno batufollowinga baikara muno kandi azinyina no muiskijo nsangire garugira heru yangamba Julius ali nkamugenzi wawe bojonye bananye twikara uko ninya abantu beisaho ebibozibozi byanye nyabagamba mwebale kora tubabeisaho tubabeisaho ara yangambe internet babaire babisaziro abasirikale batuenda abasirikale batwendera kim batfeira ebintu bikukora nindamukyaona inywe abantu abatugondeza obusinge ne mutusabire sara nungi nanye batumiro mbaramukizo den nanye abatatuwenda mukimanye nanye tutubenda nyanyo tinkwenda bo atanyenda tinkwenda nanyo kanti nkondo nyambe so atotate kanda ataro omuntu mukyamunywani wange sky limit hamuna amosogo baitu ma amoso tamuramukia amoso tarukwa amos abo baha jozaka na kunkaguza baitu waha amosi wake amazima amosi waha tagaba manyo bondo rarabayo ruseke ni rumuraba amosi waha bakironga abo baha tibagaba sente
Bata bagaiga abamu abakibata. Nyonda mukize kuramukia. Kandi Muhammad Electronics. Muhammad Akiri. Muhammad Agaba. Muhammad Akiri mwewe. Na Michael Serunjogi Hakiri. Hey. Faruku Motor Spares. Faruku yoni wo mufunamu. Anti wo totakilozi muno nawe. Chonka nayo bai Hakiri wo yakiri. Na wakuenda. Iwo ko muri yemu Hakiri. Iwo ko muri yamu tizoke. Talire nawe na handa lokulira. Bati bano bamo Electronic sababa. Baguma we. Omuntu ondo mugaiga yagaba gesenta nakaba kawolongojo. Kawolongojo yagaba gesenta. Alinka. Kanda yayambaga munabazeho. Kawolongojo. Tumutozeho. Nkatera simu yaye necho kabuchwekaho. Tujja mutozaho. Kati twitene sabite kujja mwikale kurungi mubai. Kitara TV kwegesa kumanyisa.